Bakta mayamga loinaraga konungdagi lengthoraglaga thogol tawduna tharomasi pangthokani Ratha Jatra numit asida lai khurumba lakpada jat bijati kanglu amata khaide lamdam asida leiriba mipum khudingmak saruk yabiyu tangdu leitadraba lamdam asi hanagumna ingna chikna mara chena panaba punamakna thongni minasi haiki Manipur Pajapum namaki mafunda apil tawjari ikogna kurumjari sigumba pangchalase masina tung koina ingna chikna Manipur haina kauba lamdamase masida shanti hanjinbado Bhagwan gi mafamda amuktang pumnamakna thongi minasi haidana mayam pumnamaki pumda ikogna kurumjari Nakalamuramda Govindaji Temple Board ki Section Officer Manohar Mayum Baris Sharma na phongdorakpada lakadoriba June 13 ta pangthokadoriba Ratha Jatra asige sem saba akogi Manipur si am shanti oiba gi phibam amada lai haiba sei da dharma gi maramda ngang shakiba mayam adu handak jahi gi oinadi karigumba ayat apan disturbance amata pidre ingna chikna mayam punna pangthokpa fangnagani khanbada nungaiba fawi haiba wafam thamladuna lamdamasda lairiba miyam punna saru yaminadna lamdamasida awana khudingma koklaga tangdu leitana leinaba thongni minarsi haina phongdoraki Lunena Kangi Damak Sem Saribasida Ngakpi Senbi officials sing security force sing buso thagapa phongdokladuna tharomasi loiba fawba ayat apan amata pibi danaba miyamda appeal tawrakli Kang singba yawgani aduna mayam daina haijening badi kang singbasi akoi lepaki wena singgadoi kang singbasi danatana lekai de leibiri ba kang singsu handakti mayam punna chingminadana Manipur se shanti lakna bagi damakta Sri Jagannath Balabhadra Subhadra da akoi pulap punna mas oina akoi shanti phangna bidamta ishwara prathna tawminasi haibase ai masi phungdok Kaksing Municipal Council ke manung chana leiba ward sing asida taru tanana thamna bagi damakta ward amada yamdrabada dry waste amasung wet waste sing asi hapta amada anirakti dumak lokthokli bani adubo kaksing gi maru oiba idam nala amadi ithei lokhong sing asi tokluba plastic waste amadi amot akai kyana pik thanduna leiramle masina khusim gi ising jok tholakna ba amadi laina tinna kaya pokhanaba Sandokna bagi macak ohele Kaksing Municipal Council na praja miyam gidamak honaribasda miyam na mateng pangbiduna yum-yumda leiriba Chijinaba loiraba West Olaba Fata Haudi Singado Municipality gi Fata Haudi Lokthok Palakpa Gari Amadi Sanitary Workers Singda Chinabiyu Haina Kaksing Municipal Council gi Caretaker Chairperson Narim Sanjit Kumar na Kaksing gi miyamda appeal tawrakre Ngasi Kaksing Municipal Council na mapungoiba thaudang loduna District Administration Kaksing District Police Kaksing Bazar Business Welfare Association All Kaksing Clubs Coordinating Committee amadi tongan ba CSO Singalonina Kaksing Bazar Fauna Cheliba National Highway 137A lambigi nakal dalaiba maruiba ithei khongsing sengdokpa hobagi tharomna miyamda appeal tawrakhibani Hiramasiga mailena mahakna makha taraduna hai haujik asi nongju pantha matam osilakpana ithei lokhong amadi iram nala sing asi phunjilakpa amadi amot akai kya thadarakpana nong tarakpaga khusimgi oiba ising jang mai haklatina ko thokhalakli basidagi Kaksingi maru oiba CSO sing tanaduna Kaksing Municipal manungi maru oiba drain sing asi sengdoknaba tingthoknaba khongthang asi lawrakpani Ngasidagi hauna changchiliba thabagasida sijinariba desilting machine sing asi marone Imphal Municipal Council khakta leibani masi mamang chahidagi pibinaba haiduna lakpani adu boto boto palamgi su sijinabana masi sijinabagi tanja fangna lakpani leibak fabana ngasi sijinaba yabagi ayaba pibirakpana Tabak asing asidagi pakatpa hobani asigumba khudung chaba si fanglingai matam asida Kaksing manunggi maruiba drain iram nala sing asi mapung phana sengdok hausi council na pakalagli bathabak asida lamdam asigi miyam amadi CSO sing asu mating pangbiduna cooperation pibiduna tarutanamba Kaksing ama ohen minasi haina su appeal tawki ngasigi iram nala khongtengba plastic waste amadi amot akai sengdokpagi thabak adu Deputy Commissioner Kaksing Rohit Anand IAS na Kaksing Ketage flag of Tawna Haudoki Taramadada Senior Chief Executive Officer Thoksom Siddhartha Caretaker Council Singh Sanitary Workers Singh KBBWA member Singh AKCCC member Singh Susaruk Yaki
Regional Institute of Medical Sciences RIMS Imphal gi awang thangbada liba naligi kachin Lamphel Traffic Island nakal amadi Officer Club ki mayok nabada lariba mafamda miyamna plastic bottle amadi bag sing yauna fatta haudi langshilibasi tokpinaba RIMS ki maikidagi apel tawbaga iruinana haijari tabidrabadi darkar leibe action lawkalagani hairi RIMS Imphal gi media cell na thadorap chirl amana phongdorap da mafamasta fattaba hundok padagi RIMS ki staff sing na hanjin sengdopagi thabak chathakre hojik nongju tha oibana hundok lamlaba plastic sing nalida jensin badagi panduna leire masina ising chenba ngamdaba environmental contamination sing amadi vector-borne disease kaya thokhanduna miyam amadi hospital campus ta leiba singda sokhale manamasna miyang mafamasi luna na thambada miyam amadi commuter sing na mating pangbiu hairi Prime Minister Narendra Modi na haudokiba Har Ghar Jal Mission ge makhada Lapupat Tera Komla Khongdasu thaknabai sing thani homasigi manungda fanghanaba hotnaragani haina mayang Imphal Kendra ge MLA K Robindrona phongdokre wafam masinga se Manipur State Rural Livelihood Mission MSRLM Imphal West 2 CD Wangoi Block ki meeting makhada Lapupat Tera Komla Khong GPA Punbilop BLF amadi Punsigi Mangal BLF amadi PRI member of Lapupat Tera Komla Khong GP Imphal West tuna senduna pangthokpa Nomugi oiba convergent mela isingani kunmanga da saruk yadna MLA na makata na hai Lapupat Tera Komla Khong asi isingna koishinduna leiba mafam amani adubo thakpa yaba ising di fangdi haidna Har Ghar Jal Mission gi makhada athubada thaknaba ising fangnaba honaragani mahakna hai haujik sariba water supply sabalo silakle na athubada ising pipeline haunaba honaragani haina mahakna makhata ki media yauna stall kunmathoi hangduna pangthokiba mela adu Imphal West ke additional DC ke Jadumani amadi Lapupat Tera Komla Khong Gram Panchayat chairperson and Basanta su sarukya ki hairi Kom singna kundaba thayong da ahanba oina lengak na piba mamalda urea fanghanba ngamle haina Kom Union Manipuri President Sarto Ahau Kom na paumi singda phongdorakli Agriculture Department ki makhada Kom Union Manipur na sinna urea bag lishingama lamlai kendra gi manungda leiba thayong khulda fanghanba ga mailena Sarto Ahau Kom na makhata kibada Handak Agriculture Director Peter Salam amadi Assistant Fertilizer Officer Loitongbom Sanatomana khul da urea fanganbagi chatharakliba thausilasna lomi singda no mangalama pire asigumba aphaba thausilasi tungkoina chathaba pami Kom singna khundaba thayong khulda lengak na piba mamalda urea fangalakani haibagi thajaba karisu leremde ngasidi thabak ton thorak pasida haningai leidana thagatni haiki Urea Tilakpada Yarak Agriculture Department Village Extension Worker MD Kurus Khana Director Peter Shalama Madi Assistant Fertilizer Officer Loitombam Sanatombagi meeting makhada hokiba June 13 tage hongna tongan ba mafamda urea fanganbagi saruk ama oina ngasigi thoromasi sinbani haiki Tharongga mailena lomi amana phongdorakpada mamang chahi singda lengakna piba urea launaba honabada porombata leiba Imphal iske DAO office ta ahing yareklaga paring lingna ngainabani lengakna piba urea loba ngamdabadage dukandagi mamal tangna leiraga sijinaraki handak khulda laklaga mamal hongna pirakpasi haningai tena harawi haina phongdorakli Lising amaga chamapan kundagi hauna Manipur da illegal immigrant changlakhiba amadi refugees sing lakhibagi akupa documents sing yauba the implosion haina mingthonba like ama Indigenous Peoples Forum Manipur nangase Imphal gi Manipur Press Club ta phongkhre like phongwi taromadu da film Rohan Singh social activist Asankasa President IPFM Imphal Naga Forum banner athon gangmai Thought Ringam Kaitang
इमागी मैरागी प्रेसिडेंट सुजाताना चिंबा लुचिंबा कयाना सरुक याकी लाइक फोंबगी थरम असिदा इंडिजिनस पीपल्स फोरम मणिपुर की प्रेसिडेंट आसांग कसाना फोंदोखिबदा मणिपुर येलहौमी सिंह अमदी अतोप अतोप फुरुक मयाम सिंह मतम सांगना नुंगसी चाना हिंगमिनरमबनी अदुबो खंगौदना चंगलखिबा इलीगल इमिग्रेंट सिंह रिफ्यूजीज सिंहना लमदम असदा लेरक्लबासु मसक खंगदोक्तबाना अखोई मसेंगी मरक्ता अवाब कया पीरी असिगुंबा मयाम असिदगी इंडिजिनस पीपल्स फोरम मणिपुरना द इम्प्लोजन हाइना मिंगथोनबा लाइक असि फोंबनी लाइक असिगी ममांगदा साइलेंट इन्वेजन हाइना मिंगथोनबा लेमिनरीबा फुरुप सिंगा करंबा मई लेने हाइबा ताकपा लाइक अमा फोंकी द इम्प्लोजन हाइना मिंगथोनबा लाइक असिदा लिसिंग अमगा चमापन कुंदगी हौरगा मणिपुरदा लोना चंगलखिबा इलीगल इमिग्रेंट अमदी रिफ्यूजीज सिंगी हिस्ट्री एंगाकना थोखिबा ऑर्डर अमदी नोटिस सिंग मणिपुर आर्काइव अमदी सोर्स कयादगी खोंगवत्तुना डॉक्यूमेंट्स सिंग कलेक्ट तौना लाइक असि फोंगमनी हाइखि हायरगा मणिपुर आर्काइव की अतोप सोर्सेस की लौरे हायरगा पुनमक पुनसलगा अखोगी मणिपुर रेफ्यूजीज से सुमाइना लेरमी सुमाइना चंगलई अदुगा कांपोपीदा सदा हिस्से कमाइना खुंताखिबा कमाइ लाखिबा हाइबगी मरमदा इरगा अखोइना मयामदु खरा खोमजले हायरगा अंदक अखोइना गवर्नर दा मेमोरेंडम पीसनखिबा अखोगी इलीगल इमाइग्रेंट्स आइडेंटिफाई तौबियो एक्सटेंड तौबियो हाइबगुंबा दिल्ली दा अखोइना एनी कुकी ट्राइब असे लोथोपियो हाइबगी नेशनल कमीशन फॉर एसटी दा हाइखिबा कुमजा लिसिंग अनि कुंट्रा फाउबगी मनुंगदा मालेमदगी वायरल हेपेटाइटिस लाइना असिबो एलिमिनेशन तौनबा थमलिबा पांदम असिबो मपुंग फानगी हाइरबदी हेपेटाइटिस मखल सिंगी मरक्ता ख्वाइदगी यामना मियामदा नागनबा अमा ओइरिबा हेपेटाइटिस बी दगी ngakthoknaba vaccination की थबक असि खुमांग यांगशिनबा मथौ ताइ हाइना कोनगी फाउंडर प्रेसिडेंट आरकी नलिनी कांतना फोंदोखरे वफम असी स्टेरसिदा हौजिक लेरिबा वायरल हेपेटाइटिस बी की फिल्म अमदी हिरम असी की मतंग द कम्युनिटी नेटवर्क फॉर एम्पावरमेंट कोनना पाइखलिबा थबक सिंगी मतंग द इमेज टीवी का खनना उनबा अमदा हाइकिबनी नलिनी कांतना मखाताना हाइकिबदा ब्लड बॉर्न वायरस सिंग ओरिबा HIV H असी मालेम की ओइना मियोय मिलियन 38 नारे हेपेटाइटिस सिना मालेम की ओइना मियोय मिलियन 28 नारे दुगा हेपेटाइटिस B असिना मालेम की मियोय मिलियन जानी मरफु 13 नादना ख्वाइदगी यामना मियामदा नागन लाइना अमा ओइरी लुनिना हाइब हेपेटाइटिस B असी इंडिया की ओइनसु मियोय लाख निफुरोमना नारे अदुबो मणिपुर की ओइना दिंगसी फाउबा चपचाबा तो खाइबा डाटा अमा फाउ पुथोकपा ngамद्रबसु कोना नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम की मखादा कुमजा लिसिंग अनि कुनमाथोइदगी हौना ngasi फाउबा इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स IDU लिसिंग मरिगा चामनि फुहुमदोइदा लाइना असिगी स्क्रीनिंग तौख्रे मसिगी मनुंगदा मियोय चाम 58 पॉजिटिव ओइदुना IDU सिंगी मरक्ता चाद मरिरो मसी लाइना असना नाबा थेंगनरे अदुबो हाइबा स्क्रीनिंग असिदा लाकपा मियोय सिंगी मनुंगदा सुपनगी मियोय हुमफुमरी खक्ता लाइना असगी ngakthokno वैक्सीन कापलम की असुना मालेम की ओइना मियोय कयादा नहालिबा तमचिरबा लाइना असि नारबा मतुंगदा मपुंग फाना लायेंगबा ngamdaba oibana laina asdagi ngakthoknaba matang ngairaba pambai oiriba nadringaida matam chana vaccine kapthokpasna oiri adubo haiba vaccine kapthokpagi thabasi manipuri oinari jang nemni maramasna malemgi oina kumjali singani kontra fawbagi manungda laina asibo elimination tawnaba thamliba pandamasi mai paknaba vaccination gi thabak asi khumang yangsinba mathau tai लोनेना कोनगी माइकईदगिसु थमलिबा पांदमसी माइ पाकनबा ngasi फावबदा मियोय लिसिंग अहुमगा समापन तरामरीद वैक्सीन कापख्रे मखा तानसु कनागुंबना लाइनासदगी ngakthoknaba वैक्सीन कापथोकनिंगबा लेरगसु कोनगी ऑफिसर लाकपियु कोनगी माइकईदगी मतम पुंबदा लाइनासिबु थेंगननबा सेम सादना लेरि हाइखि वैक्सीन चिंबा फोन सिनदुना लेरे अदुना हाई रिस्क ग्रुप ता लेरिबा इसिल इनो मरु मपांग सिंग कोन गी मेनेज ना माउंड लेबो ऑफिस ता लाकबिदुना हेपेटाइटिस बी टेस्टिंग तोबुगी खुदोंग चावा लौबियु अदुगा नेगेटिव ताराबा सिंग वैक्सीन असी कापथोकपिदुना मालेमदगी हेपेटाइटिस मुथक्पदा थौदाम लौमिनासि हाइबा पाउजेल असी पी Wushu Federation of Asia na sinlangduna June 13 tagi hauduna July 3 fawba China gi Jilin province ta pangthokadoriba Asian courses and judges course ta saruk yaruna bagidamak Manipur dagi khalaklaba coach ahum China gi damanga simfal thadokre haiba course asi Asian region da leiriba leibak singda wushu
कोचेस अमसुंग जज सिंहबो अहिनबा न वखल लौसिंग अमदी मसाना सिब हेना चौखट हन्नबा इम्प्रूव लेहन्नबगी पांदमदा वुशु फेडरेशन ऑफ एशिया ना सिनबनी कोर्स असिदा सरुक यारुनबगीदमक इंडिया की ओइना वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया ना मिहुत 13 खंगपदा मणिपुरदगी निरोदा नावरेम बिनापानी थोंग्राम अमदी प्रदीप कुमार लांगोल जंबो कोर्स की ट्रेनिंग कोर्स असि यारुनबा खलकीबनी कोर्स असिगिदमक खनलक्लबा निरोदा नावरेम कक्सिंग मोयरंग थेमलेकाई तुरिल अचौबा परेंग असि नेशनल जज अमसुंग नेशनल कोच ओइबता नतना हौजिक मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट दा एसपी कक्सिंग की मखाता थबक तौरिबनी बिनापानी थोंग्राम नोंगैबुंग एकेडमी रोड ना वुशु इंटरनेशनल जज ओइबता नतना यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की मखादा DYASO ओइना इम्फाल ईस्ट थबक तौरिबनी लोइना प्रदीप कुमार लांगोल जमना इंटरनेशनल कोच अमसुंग जज ओरिबनी पनबेयाई कक्सिंग मोयरंग थेमलेकाई तुरल अचौब परेंदगी निरोदा नावरेम अपोप लेखिद्रबा नंदो अमदी अपोपी नावरेम पंचमनी असि पिलिंगे अंगांग ओइरिंगैदगी हौना वुशु मसानाबु यामना पामना सानरखिबा अमदी तोंगान तोंगानबा टूर्नामेंट चैंपियनशिप अमदी इंटरनेशनल गेम्स कयादा मेडल लौरक्ना लमदम असि मिंचत पुरखरबनी हौजिक तोंगान तोंगानबा इंस्टीट्यूट कयादगी कोच अमदी टेक्निकल ऑफिशियल जज ओइबगी सखंगचे फंगलबनी लोइना मसामकी मयुमदा NN मंगांग वुशु एकादमी हांगदोक्तुना हौगलक्लिबा सानोरै कयाबु ताकपी तंबीबदा नतना इंटरनेशनल लेवल दा मेडल लौरक्पा ngamba सानोरै कयासु पुथोक्लिबनी तकेल की मैतै पुवारीबु मसक थोकना सक्ताकपदा चौब थौदांग लौबिरंबा त्रिपुरा की अहानबा मैतै MLA संख्या राजकुमार कमलजीत सिंहाना लेखिदबगी चाही 19 सुबा नोंगा कुमोन ngarang June 14 मरुप पाउचे की अगरतला संगाईदा पांगथोखरे श्री श्री राधा मंडप की प्रधान पुरोहित श्री गुरुमयुम अभिजित भट्टाचार्यना थर्मपु ओइरगा प्रेसिडेंट मेंबर ओइना N निरंजन दत्ता वांगखेम बीरमंगल अमसुंग L कुमार ना सौयाकी थर्मदो मैरा कतना हौदोकी मिनट अनि तुमने लेतना इकाई खुमनबा मतों मरुप पाउचे की एडिटर RK तरुणजीना वेलकम एड्रेस पीकी लेखिद्रबा सनख्याना खुनागिदमक तौरंबा थबक ngasisu hingduna leiba मागी थौदांग कयागी मरमदा मणिपुर साहित्य परिषद की प्रेसिडेंट L बीरमंगल परिषद के एडवाइजर W बीरमंगल मणिपुर लिटरेरी एंड कल्चरल फोरम की सेक्रेटरी खोसना मंगा सीनियर राइटर N निरंजन परिषद की मेंबर L कुमार साहित्य परिषद की GS थौदाम नील कुमार लमयानबगी सेक्रेटरी KS माधवी L मीना प्रधान पुरोहित अभी भट्टाचार्यना मागी मीटिंगदा वारोत फोंदोकी थोरमसिग माइलेना सनख्या कमजितपु सैथारगा कविता नसरिंग पाथोकी हाई लौसा लालोप लोया लोप अमसों अम्फाना चिंगबना सेंदुना ngase इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चेंबा सबुंखोक सोमबोम लायम्बी कम्युनिटी हॉल दा लेंगांग न पीबा ममलदा लौमी सिंगदा यूरिया अमदी फौदी येंथोक्रे मणिपुर लेंगा के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का खुसम नदना येंगांग पोपी मसुंग सबुंखोकी लौमी सिंगदा फौदी अमदी यूरिया फंगनबगी थरमदुदा मणिपुर लेंगा के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की डायरेक्टर पीटर सलाम MCS लालुप की प्रेसिडेंट AB एलांगबम एग्रीकल्चर की नोडल ऑफिसर सुभाष नाथुबे मिथुंग थरमपु अमदी खनबा मिथुंग लेन ओइना सरुयाकी थरमदुग माइलेना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की डायरेक्टर पीटर सलाम MCS ना हाई मणिपुर थोकलिबा तंगुलेता दबा फिबा मसिना मरम ओइरगा चिंखोंग चिंयादा लौमी सिंगना लौ उबा यादबगी खुदोंग चादबा मायोकनारिबासी खरदा ओइरबसु कोखनबगी पांदमदा लौमी सिंगदा फौदी अमदी यूरिया अहोम ममलदा फंगनबने लेगांगना लेबा ममल फौदी केजी दा लुपा तरुक अमसुंग यूरिया बैग दा लुपा चनी हुंफुदरादा फंगनबनी लौमी सिंगना वारबसुवाना पोथोक हेना पोथोकना बहोना मिनसी डिपार्टमेंट की माइकिदगिसु पांगबा याबा मतेंग पांगनी चिंजाक तुमी पाल तांगदबा लमदम ओहेनसी हाइना फुरुकी यादबनिना कोई मैम करवाबे नबा तारे डिपार्टमेंट की साइड तगी अंगम मतेंग सिगी मखा तादसु अंगम मतेंग तोपंग मगदि कोई तोजरतिगनी अदुगा यूरिया अमदी फौदी तो कसिदा मफम खंगौद्रगसु डिपार्टमेंट मखाता ना प्रोग्राम पाइखलकिनी अदुना आइना हाइजनिंगबदी लौबी म्याम हाइजनिंगबदी डिपार्टमेंट तो कन्न होनजरगे लौबी म्याम तो कन्न होनबिरो मैबागसी पोथोक बाबा पान कांगबा लममो हेनसी एन हाइजरगे
Tharamantuk Malayana Laluki President Ebi Langbam Hai Chingkong Chingadre Balofom Sing Lomi Lup Singna Low Hanaba Angamba Torang Lona Lakli Madugi Manung Chana Tongan District Singi Chingada Low Uriba Lomi Singda Yuria Madi Fawdi Sing Ahomo Malda Fanganabita Paikali Bisnupur District the Su Lomi Singda Fawdi Chimba Fangan Kray Masigi Makata Tarpoina Imphal East District Yang Pokpi Sabung Kokna Chingba Kungang Singi Lomi Singda Fawdi Amadi Yuria Fangan Bani Makata Nasot Mapam Singda Fawdi na Chingba Fangan Nabakitabak Pakat Kigani Fundoki Singna Aduga affected Oriba Jagada Label Lomi Singna Punna Kusam Naraga Lomi Singa Punna Kusam Naraga Asumba program se matang Pangtokana Lamdamsi Potok Marang Kaina Leba Aduga Jahonga Hongba Lamdam Oinaba Honamisi Haibo Wapamze Midagi Tonga Tamjabani. International Atomic Energy Agency IAEA ga cooperation pinaramadu suspend tawnaba bilama Iran gi parliament ayab bikri hari ophamasi hojik Iran ga unkhanaba leiriba sidagi oigani Iran gi nuclear site chingda IAEA na yingsingadaba dubusu legislation na tinkre Iran gi oria fibamasi international nuclear oversight tagi tunghanbani Iran gi nuclear facility da target tawna air strike tawrpagi paukum oina Iran na thabagasi lokhalakpani lebak adugi tungi nuclear program amasung regional stability gi yenglaga Western power ka lainari ba marisu makhata na tok labai hari NASA tagi potharabi amadi astronaut oirabi Peggy Richenge orbita mangarak shuba oina painina bangasi anganbada launch tawkre mahakalonina International Space Station da hanba oina yorugadaba Poland India amasung Hungary dagi astronaut singsu USA gi Florida gi Cape Canaveral da leiba NASA's Kennedy Space Center dagi pukhatkre mission na si Texas based startup Axiom Space na Elon Musk rocket venture SpaceX ka kushin naraga sinmani 4-member crew Dragon capsule perched atop a 2-stage Falcon 9 rocket na sabay SpaceX launch vehicle na pukhatkibani spacecraft aduna paikalakpada Florida gi Atlantic coast aduda napu machugi may nangalhanba uki spacecraft manungda yauriba camera singna astronaut marina leiriba mong adu fajana uba fangki helmet uppa amuba amasung angoba machugi flight suit na ingna chingna phamna leiba do live video na utki hairi Sanabagi Pauda Sheikh Babu Macha Memorial Trust na sponsor tauba amadi All Manipur Football Association na sinna punna team taranipan sarug yamna group ani thokna khaidopna langjing achoba tough ground jathariba ani shuba Premier League lisingani kunmangar kuntaruki ngasi sanagi match ta UCFC Chandel amadi YSWA ulawani lamba tawduna sanaki ba match aduda UCFC Chandel na YSWA Utlabu Panjal ani soyda maiti ba piki loina liga si hayengi match na nungtili pung tani thui makhai taba matamda wafa wangwa yamadi SSU singjamai na hanba match sanarba matung ani shuba match na nungtili pung ani makhai taba matamda M khabam lamkai amadi KIY secretary awanglekai ani lamba tawnaraga ni hairi Ngasi nungtil Uchathol Pioneer Club Jiribam Sinna Hanba 6A side football tournament lisingani kunmanga Uchathol Pioneer Club ki sanabungda team tarukna saruyana sanaba hawdokre opening match ta Kasimpur FC na UPC Ebo Panjal ani amada thoiki ani suba match na Oriental Club na YSC bo Panjal tara amada maiti ba piki hayengi hanba match nungtil Pung ani makhai taba matamda UPCB ga MSUC ani shuba match na pung ahum minute kun taba matamda YLC ga CRYDA ahum suba match nungtil pung mariga minute tara mga taba matamda LEC ga Young Star FC ga sanagani ngasi sanaki bahawduk pagi tharomda KH Janaki Devi ex Jila Parishad Jiribam President M. Premchandra Singh, President Uchathol Pioneer Club, Jiribam Amadi S. Maniton Singh, Vice President All Jiribam Sports Association and Buddha Chandra Singh, Social Activist Jiribam T. Rameswar Singh, OC Jiribam Police L. Samarendra Singh, Ex-Pradhan Hilgard GP Namathang Shina, Chief Case President, Guest of Honor Oina Dias the Funky.
ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯨ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯒꯤ MP ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯑꯉꯣꯝꯆꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯑꯀꯣꯏꯖꯝꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯔꯦꯗ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯆꯇ ꯑꯦꯝꯕꯨꯂꯦꯟꯁꯇ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯐꯨꯄꯥꯇꯤꯔꯥ ꯀꯣꯝꯂꯥꯈꯣꯡꯗ ꯊꯥ 2-3ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯛꯅꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ MLA ꯀꯦ ꯔꯣꯕꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯗ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯖꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯐꯣꯡꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯑꯦꯅꯔꯖꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯒ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯄꯤꯅꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯁꯄꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯕꯤꯜ ꯑꯃ ꯏꯔꯥꯟꯒꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯃꯦꯖ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯄꯤꯖꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ